Asmin Durdžić već danima je glavna tema u Eliti, a kako ga njegova bivša žena Nelija Ahmić, ali i ostali ukućani konstantno spominju, sada je odlučio da stavi tačku na to. Naime, Asmin se oglasio na društvenoj mreži Instagram sa obavještenjem da je spreman da uđe u Elitu na par sati i suoči se sa svima. On se javno obratio i napisao sljedeći. Sinoć sam ponudio produkciji da će me dobiti, ne na klupu, već u studiju. Moja ponuda je da uđem na par sati za crni sto i da iznesem svoju stranu, da se suočim pred svima, da svima objasnim neke stvari i začepim usta. Da Đedović nikada više ne spominje ime Stanija, nakon mog izlaganja napisao je Asmin. Da li će stvarno doći do njegovog ulaska u reality, ostaje nam da ispratimo i saznamo. Na društvenim mrežama počeli su da se nižu komentari, kako će ukoliko se to desi, a Nelina reakcija biti šokantna, kao i da bi nastao potpuni haos u Bijeloj kući.